Željezničar 17 uzastopnih utakmica bez poraza u svim takmičenjima, Široki 16. Eto i to je dobar poziv da će ovo biti dobra utakmica uprkos ovom izuzetno teškom i blatnjavom travnjaku stadionu. Nadamo se da to neće prouzrokovati već neku odgodu samog starta utakmice. Željezničar protiv Širokog Brijega, prvi protiv drugog nakon jeseni. Bod više imaju plavi iz Grbavice. Školu Širokobriježana, onu nogometnu. Evo sada lopte do Roskama. Roskam šutira pored gola. Ovo je bila i prva prilika. Napustila igralište. Njema. Sada se i Njema namješta na udarac. Siguran je bilo. S obzirom na trend golmana iz cijelog svijeta da brane i iznad 40. Evo šanse, Bekrić, pored gola. Nije baš najbolje zahvatio loptu, čak je na krivoj nozi ostao golman Bilobrk, ali na njegovu sreću lopta je odskakutala pored stative. Evo gledamo još jednom iz drugog ugla, 21. minuta. Startovao je tu i Jefton ispred Bekrića koji je došao na dosta prostora, ali Njema se odlučio uputiti loptu na drugu stranu. Bešlija odmah iz prve, evo sada prilike, Čolić, Jurčević samo za kratko, Bekrić šutira, Kvesić u kupu Bosne i Hercegovine i to prošle sezone u polufinalu kada je bilo 0-0 na ovom stadionu, 1-1 na Pecari. Sada dobar napad Željezničara, 5 protiv 3, slaba je to lopta bila s vrake i na kraju Ješe dolazi do nje, bit će gol out. Odlična duga lopta za Zebu. Ovakve lopte se traže u domaćoj ligi. Onda Kvesić, Bertoša neoprezan, Bešlija šutira. Bekrić prevario Jurčevića, Bekrić prevario i Zakarića, ali Luka Bilobrk. Kvesić će sada pokušati desnom nogom, prolazi lopta za Svraku i gola! Muamer Svraka pogađa 43. minut. Nekako igrač od kojeg se i najmanje očekuje da postiže golove. Muamer Svraka sada je savladao Luku Bilobrka i velika radost oko 4000, možda i više, 5000 navijača Željezničara danas na Grbavici. Za Svraku drugi gol ove sezone u Premier ligi. Dobro se snašao Muamer Svraka, pratio ovaj centaršut Kvesića. Preskočila je lopta sve igrače u kaznenom prostoru. I ovo je rezultat koji može Željezničaru mnogo značiti, jer po ovakvom teškom terenu vidjeli smo da se i teško stvaraju neke izrazite prilike, pa jedan gol može i biti odlučujući. Govorio je i menadžer domaći Hamar Osim na konferenciji za novinare jučer da bi divno bilo pobijediti 1-0, isto kao i 5-0. A evo Željezničar je došao do tih 1-0 i to u najboljem mogućem trenutku i uzbudljiv nastavak. Ostanite sa nama, nakon 10-ak minuta pauze ponovo ćemo se javiti sa Grbavice. Osim, dakle, ono što smo očekivali to se ostvarilo. Dosta tvrda utakmica, teren je onemogućio jednu i drugu ekipu da razviju neke prave akcije, ali evo, gol za vas u možda najboljem mogućem trenutku. Gol na vrijeme, ali mislim da je gol plod ipak nekakvog pritiska kojeg smo ostvarili, pogotovo zadnjih 20 minuta poluvremena, gdje smo uprkos teškom terenu uspjeli se primać, napraviti par simpatičnih akcija i na kraju to krenuti s golom. U drugom nas ista takva utakmica očekuje. Morat ćemo biti jako oprezni da ne napravimo neku grešku, jer ovdje će gol pas kao plod neke greške. Neko bude manje griješio, taj će ostvariti pobjedu. Hvala vam puno za ovo. Bekrić. Lijepo Samir Bekrić, pa onda Zeba, kombinacija dvojice sjajnih igrača sredine terena. Zeba prema Bekriću, ali Ješe na mjestu. Zeba
Selimović i Ješe, sada slobodan Lijeto i sada zajedno. Zeba ipak šutira, Zeba! Bilobrk vrhovima prstiju, sada spašava Široki. 57. minut, prva ozbiljnija situacija u drugom poluvremenu. U sredinu, vrlo lijepo, Svraka griješi. Sada prilike za kontru Širokobriježana. Ivanković, dobra je to lopta. Ćorić, šansa za Široki, velika prilika, nevjerovatno sada. Šta je? Evo, pogodak i u Gradačcu, da vidimo samo. Dobro je da padaju golovi u ovom kolu. Bešlija spremio izmjenu Jamar Osim, najbolji strelac jesenjeg dijela Premier Lige Eldin Adilović sa 11 golova će na teren. Bekrić za Njema u sredinu, Zeba, velika prilika, Zeba šutira, nema gola, traži korner Zajko Zeba, ali bit će gol out na kraju. Lijepa akcija domaćih. Njema je to ubacio. Svojih prvotimaca. Evo lopte do Adilovića. Adilović prema Bekriću iz prve. Samir Bekrić. Ostaje 1:0. Kakav bi to bio comeback u plavi dres za još jedan napad gostiju. Neće, kaže Vukasović, da je to posljednje što smo vidjeli u ovom derbiju 16. kola, možda i proljetnog dijela sezone, u kojem je Željezničar pobjedio minimalno sa 1:0 golom Svrake iz 43. minute. Ispostavilo se da će onaj pogodak iz prvog poluvremena biti i presudan, jer je ovo izuzetno težak teren i bilo je za očekivati da nećemo gledati neku super dinamičnu utakmicu sa puno golova. Željezničar je sada na +4 u odnosu na Široki Brijeg, u dosta dobroj poziciji, jer plavi iz Grbovice imaju i puno povoljniji raspored od svojih rivala. Evo, kolega Đanković je već u društvu sa Amarom Osimom, da čujemo šta će nam reći menadžer domaćih. Tako, Igore, još jednom lijep pozdrav našim gledateljima ovdje sa terena stadiona Grbavica. Gospodine Osim, čestitke na još jednoj velikoj pobjedi. Onaj gol iz prvog poluvremena bio je presudan, evo, ispostavilo se na kraju za prekid te nekako crne tradicije protiv Širokog Brijega i za nastavak vašeg velikog niza nepobjedivosti. U zadnjih 2 godine definitivno crna tradicija. Imali smo sreću da nismo bili kažnjeni u drugom poluvremenu nakon naše greške i velike šanse Širokog, ali dobro. Na ovakvoj utakmici nema puno šansi, mi smo jedno svoje iskoristili, Široki svoji nije i to je to. Nama je utakmica jako važna bila jer smo pokazali da smo spremni i ovakvu utakmicu koju moraš pobijediti odigrati na ovako teškom terenu. Nakon 3,5 mjeseca pauze definitivno nije lako. Ja čestitam svojim igračima, čestitam igračima Širokog na poštenoj igri. Žao mi je što su uslovi bili ovakvi kakvi su bili, iskreno, jer bi obje ekipe definitivno nisu namještene, odnosno ima takvi igrači gdje moje teren odgovara, ali šta je tu je, mi smo sretni što smo pobjedili.